sebenarnya dari Pak Robert Walang dari Organisasi Secretary dan Ramrai Constituency. Ramrai Constituency ini Organizing Secretary Mr. Robert Walang dia bernumpangina iko basalang kona. Jadi Bapak Board the Organizing Secretary Mausindut Constituency. Mausindut Constituency ini Organizing Secretary bernumpangina. Aku boleh di Parlok di Wasimlan yang mana nostalgia, but di Parlok kami Dr. Waska Berbor Wasimlan ini nasional. Ani repeng sekarang jerangan nong style ni di Baha, aros silong ni balik Baha, orang kubala channel nam neka. Aku boleh berpanggil kandidat MP by election ini Dr. Waska Berbor. Aro tentang menca, sini kandidat. Biko ba tentang menca channel nam neka. Makam MP by Pak Baro kepada ini ka jingerang ko kata kesini. Aro mungsong bate na simang ya meetingo dong pagpa na simang sakan sikon nga channel nam neka. Ngadap de sukman magpoy biya ang election ng MP. Ang simang ya songona rebana manani na kusiyong ha. Nakumunta ikam ke office but i jinglet na syariat ng election ng MP. Ang dengkang office ni kamera na aro repak do pakarango ang ari barunga. Magkadai sin kunikong mongyo mengkeren MP. Aro yan ang niskang pa chang ay ndake chadenge yano agan na manani cholongenga. Boleh kita nak kerjakan? Maina ya sumili bako agan na ya. Nomor ba ni dan kowe kebentar kata kalau bangilaban jet yang MP beran program ini uban yalam ini Lok Sabha, bami kemarin ini Lok Sabha. Mungsong bakaba maha je cini Lok Sabha na cini wadatna singapa cini MP ko seokani ma. Late Dr. Ricky Sinton late Hashwajami. Cini rianggapa Dr. Ricky Sinton dia riang suaha tu ada orang jaha. Ilolong ibri wapet ya kabha kabiat kejongi bat wapet ya kekia kesion kejongi. Wa cini nama nam kita gemak ko cini sakan cikon nirok ke poma. Udah ibri besyakti ublay. Wa isol ko mani ko pamande ma. Bat upalai tilot ila kejongi besyakti upai ba. Arwa mande jenmana antangni jangi ko kalbule wa kam ko kaamaha. Man kapor boy kedua na. Wa angko groma sangat sio. Juklet ban banginang tre kambha na kubenta upai ba. Singa jenmana nambatte kam ka angna newa aganna mamung saloba dua rong dacem. Artali ki bokren menggeni wa agananga kawe ni desh pangplay mengsa kepada maha iso ni gemen kabaan na kubenta kabata. Aro geni kepada maha jenma mande sungkong kepada ni gemen. Jukran na kubenta kajing bahasmet. Wa antangni nam geni nade mamung saloba wa golpo dacem. Lady kajing tre kajing Dr. Ricky haki YouTube channel ba social media. Singa YouTube channel rango ba social media rango uni kam ka ani rangko neka. Baru gila banyui yai bai lawan rusemi. Aro lawan rusemi. aro ya biya pramana ba biya rebaha. Lady ba Dr. Ricky ila kran sipun kimat hapo Lok Sabha. Anjing Lok Sabha bini baka kataran ni geman agana ni rangko cenga kena nama ha. Ulah kran sipang kisiguna hati hospital ki PSC KCC. Wa hospital rango PSC rango kam ka ani rang chisok ki jani rangko wa agana ha. Ulah kran sipang ka janjar hati jaga kaput. Aro border rango donggepa mande rangi tu posto rangi geman wa agana ha. Ulah kran haka jinge pair yang jinge sampor bani kata ka jinge pair na di high level buat kita hidupai ba. Aro sasun ka ani bidengo dengtang kerkani jerangan sunggepa gadang aro unggepa gadang ni isepo dengtang kerkani geman ba wa agana ha. Ulah kran sipang ikam ki babean jong ni sorkar ko benda. Ya dauro ni sorkar ni ya ongita kam ka ani rangko rangi geman ba wa agana ha. Nitit pa ni ati bari
Ya Aceh Bayo Cengah Masia, ngejim nukwai Cengah Guyo Jangki Tangga Perangma, ususa Cengah Salao Jangki Tangga Perangma, bat kajingya doyong kay harap ya kay kapatid. Aro Cengah Kue Larangko Bagan Ciwalanyo Jangki Tangga Perangma. Revi isi ko benta Hindi ba daw ni Sumayo? o doyong uyay tang benta kita kibadon na kabo. Kue Larangara, Jerangan Sasun Kagapa, Warang Samamang Kue Lao Niko Mananggini Rangko Mana. Mangigi pada kiriupat ba Cengah Jerangan Public Mandirang Ma, ngimla bat penjaya doyong juni. Cengah Kue Lako Cengah Calaina Ba, Bepar Nana Manja, Padan Manja. Nakata daw Voice of the People Party ban iba adan bilo besar mo belum presiden rangpa juni. Ini naman BPP ba Voice of People's Party Aro ni Delgapa Adan Pasomoy. Isayong kita ni bangi de banti yo doyong tawangi de banti lang mangi beduk bat berusaha unjuk. Cengah Kue Lako Bukon na nga, ani ba? Mani saga perang sanungja, di ba kangalan ba? Ya Kue Lako Bukote Sangamat na nga. Kajikang yo doyong kalakta ya kajakpo kajang sibon ipay pa ha konsumsi kajang haru. Kue Lako Bon Kanya lang, baka mandirang ni Cholian ni Rangko, Arong Song Pati Angin Konstitusiyo Cholian ni Rangko, Tontong Ataha. Kibreo kimyo siyo ya kamay kaji kumbang suwa. Badan Chiwang na gatas kang mo gata manjaha. Nalor kata sibon gima padang ipet kasokal kamjule AA berpenpah. Aro baka dekan bideng ramo ba, anjing government namat na gata kang kajenga. Padang ipet di school, padang ipet di hospital, padang ipet di office rekam apa West Coast. Cengah school rangko, hospital rangko, aro dentang office rangko niode. Kamdan kawiru ka jintre ka balakam. Anjing ara mengsaba nama kampo kaakon cengah neknamat jenga. Kanan kajing teko albaro kalian. Gemel kon cengah bergriani rangko neknamat jenga. Sibon ki project ki batilabu matpechna sorga sibon ka bu ki project matchna hakni ka jela ka kami. Anjing ni sorkara na baka project rangko ya anjingnya songo thari na gata project rangko dona hajar. Hari kamdan kawiru pangilang panjero. Nanti ba mengsa ko ba cengah wa project rangko metel punna gata namat na metel punna gata cengah manja. Abang ipet ki di surok di dongi Cengah cengih rama rangko niode isiang menta daun rangko rong menaha tang hadin katu ka di benai kelas niunya. adita jarang di isepon nosto aku cengah nekna mana. Abang ipet ya di school di dongi Cengah cengih sepuluh rangko nekna mana. inong higay kembian bat ikna school kemla banyo ya education ko niya. Ski keparang bati carang dongja aro di sarang nama sekian rangko manja.